that BJP is Karbi Anglong office along. BJP is Karbi Anglong apen West Karbi Anglong pen dilitung pacethang abitung tunghan tong support pen johan kon nawi tung kiban kon nawi tung transia kero pilo lasi dilitung non pini kacetong ke lapu BJP is Karbi Anglong spokesperson Salawar di board chairman of division lapen senior leader Chumangkro spokesperson is Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong spokesperson lo Sarthi Kamsa lalang ni board chairman lo lapen parta itu lo media in charge long piri iso ini tumpini tong sikot pen transmit kedungan ko kabang kena hilo cukup non lo parisi EKHLC amai tu jai kathar transmit kedu lapen non long la kahinoda Karbi society long isia video ke viral aputhak pen asi first ini tu BJP is Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong hinten lapuson ot langno adur ke langno lapuson ke claim abang pun lapen abang phi tum khan ke nilitu mahin pen pin rem pon agency lapen sona sai mon phi ka pa dia dia khan ke latu ma phan kang sai pa du nai tu sing nilitu mahin pen da demand pon sita labangsu aot adur ke langno abang pun tu ma phan kachini dun cheng kumani bang ke long lok hai secret sipen kumani a source pen ke long lok hai sa hinoda ka bustu condemn ke maju phani hong hetin pen case ne pipuna ja le claim that usta ka hinu ka society continuation ke lapen la so a issue logo hinoda ka video ituma society long la monon phi hinoda ji pamen pen na ke responsible ke ruling that kali responsible ke everyone citizen atumta anutin abang putin a party tinta responsible do ahe tipot ma bang ke non jai gathar press meet dolo hinoda abang putan ka condemn bang ke chot sita lasso hinoda a video long pen opinion politics se patu dam nei a motif ko pilola EPHLC ahin pen kumane a adun kahino do ko lada party of politics along opinion ka chira dun like completely like isi politics ali ka chu NG isu masigali sami alang liba lapuson ma thade ason tin alam ma claim rapet nahi stand pi rapet nahi alam long anta alang li politics patki at bangke lagi alang li mithang kamatha aot kilang nu pot usini hi suni tumahi ahe bipot ma lake society ma henoda kote responsible alang katalang lasi lapuson asai party athal ke chikoi tha nili only aprang alang li congress na pulo non aku BJP na pulo lape kapre galam ta alang li tu sita aku isi pupon tulang khilonjia okhomia adivasi tu khilonjia okhomia da dudunde alang tumlo bahini be alang tumlo alada आदिवासी तुम ना तो दुंदे सिता के कोई पोना बा अलग अलग पुसन कोई जाम दे नहीं आते हिनोदा का बुस्तु के सोसाइटी लो नंसी इफेक्ट है जी तुरते EPHLC का रिस्पांसिबल लो लापेन आहोगो रूलिंग का रिस्पांसिबल लो आन जो से कपरे का पार्टी माने इंडिविजुअल बंग का रिस्पांसिबल हिनोदा एंटी सोशल एक्टिविटीज बंग के इले तुम ही बेटा कोई के लसिला सो आलाम बंग के लादा का चिकोई से कोई पार्टी अपन non alangli ki puke BJP ya party atum ko alangli han abatai ki dulu la solam te banke politics banke lahe akan litera lahe alam banke kasi bok ang ni kusi mai dak han lo la pe molon pila sona sai alangli ki jong thap alam aproman gabi alam alangli nuti jida nei la pe nan par banke non chini teng dulote alangli mia pulote ili tum ma khan ma pula so banke ili tum kasi dan nei hala khada itu odna lason bal se alang li pathani na sini tum long senior tum do alang li tum briefly pathan pon na alang li tum bahini tum na sini agency na isim long la video ka viral tak social media lo pen la so video bang ka ola ma ke nili metha mata theklong lo kasi ola ma lang nu bino kasi selang lo dak lo pen aku pen bang lalu bang akhi
lapen lagi isi lama lalu isi ke pan cetherak tami milo jinso tami milo lasi ane si APSLC tuh alang itu parangke main milo lasi kang nipon bangke alang itu cok lo isi kepak lang pon lapen reaction kipi abangke ta halada karju nosi lapen patti ponsai apu ki jok thuma de hala banglo alama bangke kache pregam thu bangke akapre kana ka divert pon mate mane a political asom phan ki koi pon asom nagna lasom plong te hla a case mate a issue bang ka diverted ji asili tu kenai ni bang ke ki pudam nahi ma lasom ne apologize ka to ka la so puthak bang ke a sentiment lo kar bia khian ke asong pen chenglo anutin individual anutin political parties atumta athema karbipi phansi bangkhe atu lapomat pudamlo prote megang no mat en ma dat hala bang chelang no dak lasi hala APSLC pen alang itu kan ijeda ma solo plong tala ke diverted pokonani divide and rule do kokpo lasi la solong ka kachisong ni ma lalu itu kato kavi ki chok che phan kapin rem nang ji la pen ki chok che phan adai ke nang ye ma ke ili tu kato kavi ta akar dia ke tum da responsible lo la pen adai en back nang ko hala bang ke lasi la solo ko kumani ahemasor kumani ki plan ba kumani a political leader hala huya main enam elu ki chok che ke kumane mane XYZ ahema solo hala ki chok che phan litum ne vedang ko kumane phan ko ahema so ki plan ki phi ki the khala hu ke langdam elu litu hala da ke wan tanang ni lu lasi la solo plong te litum la pen kopine ako kupine rudraks ta ho rudraks tam ta ho hala yu lak na lo la am ke pang thekam thek lo la ke political da diverted ko mane kupine ki ile bang chini ne lo la penili tu malali ki pudame bang la lo mane rudraks ki lo plong te la ke hindu lo ko mane bongli ma ko mane bihari hala so no pudame peta nili tu nili ka chini teng plong te la ke gurja kere hat do boka gurja lasi hala hu bang lang ki chok che bang ke ko mane jok pusita neb nang ko labang ke isi belo itu lasi ka prek jongsi udang lo prote hala ke divide and rule ke ba mane political motivated aso mandat ko lasi la solo bang itu ki chok che phan jong vel tang ji la pen ko mane bule ha kona pene kona ne RSS alam da nang letang lo ha kona ne BJP alam da nang letang lo hala so ong ujet la so la mali ili tung aprang man da che tham sai hoi to lang li karbiang lo aprang do wer we join si jine da ro nili tung ke ka aprang man da karbi lo cha de song se ke klamo ne ko lo la so ke aprang man da la so la si ili tung responsible ka to ka we karbi da responsible lo la bang ke ili tung akar dia khetu asapso isung jira phama ipiso phama asapso che control la yala asapso kaita ilitum ke lang chari bang do nanji lasi kachini ne jo ne lo ilitum la so bostu bang ilitum ke lang dun pang thek nanji lasi lalo plong de ilitum ki sumama bostu bang ke ilitum ne thek ko athima la so bang ke hoitu aprang manta nang do bong lasi non bang ganta social media lo klang ang la pen
Hokolam mangano sudah profesional le piala aku tu ala video kela ngateng pulang ke teknik kan ya. Anu so mangala kamera kacipi ponta. Oh, lasi soteng kita profesional type nang nak lasi laso bangke nilik tu mahin pen alang lihin dalam sonti ke ipilang ipolo. Je dat suara song tung tadu apa normal ke WKS tung tadu elo utang lo. Di hal itu tu si kenang sope neponang pola penilih tu kado kau ya politikal langsung pun apa kapre asong tu am tu tak nutin individual cuma langsung kicok je atemon ke bang apa mengelih tu nepnang pola pakai adaya reng arsik jipen empong hal so bang lagi lasi hakonane drugs hakonane RSS hakonane BJP huthanane Congress hutya BC pulang lagi divert dah postu bangke lalu pulang dalam politik ट्रेन ना कहीं नो तुमो ना कहीं नो अब दो लोग पुलांग पे कौस बंगे तो दो दा है लगे रिसर्च पुरुल ते चिनी पो रुपया ठेसी लाहे आनी सिकल लाहे तुमो ना कहीं नो मुखा सोसाइटी नंगे जाप लसवा घटना दो देख पेन बंगे इनुटे रिटायर्ड इनुटे सीनियर सिटीजन पुलांग को IS रिटायर्ड पुलांग si alang li munti paka mata paka si ningjene pun dar lah hai ghotona dokoglo lagi kicok ce ghotona lagi itu society lo lagi kicok ce lo bakal biang long bakal bidet kalbi society lo selasun kiducot walam dekali everywhere lasuna ghotona moha abang dak lasu ghotona abang ke alang li condemn lo all of us I condemn na condemn chokche isi bang ko matha duna how to reform the society koson si tomon ki mege bandima lam ki mege jithan pen ka jithan ke timum pen koson si society wala change ke bandima kamatha ka kerala ke bandima hala bang sosi jasmet nuta senior citizen by as in IS retired abang kuben ang kuben son mana bang nangi ada lain ninja jesi mana RSS ba BJP ban ke parti pontan lain amen ke mana make very unfortunate arjuna da lesi laso responsibility society along la khelong laso reform ke ban japan tumon ke me ke ban japan akimia tumon ke ban japan koson se claim rapejima hala bangsi alang lima thane polo to kalili kalang party donge party ponta ba mangke lage it shows mane he is irresponsible as a leader so responsibility ba abang kalang lik paklang dekhe asi very unfortunate lage ini tu mir ko lage lasun ka nije taw bangke lage condemn नहीं semunon pila son nije jedasi akim me kusi nilige 18 sama bangke ki pengentung alang ni buji nahi just senior citizen chot kalian alang ni retired IS senior bureaucrat alang ni lahai society along koson na tomon se jak kejap bomma upia ke pesi lahai apiona badongma halahai kecegi apa ki pakkegi apa society along kan kacimum dia pan koson segi mima how to involve government how to involve ruling party how to involve opposition party social organizations atau pan do ulang mane solo asong atum do youths atum do student organizations atum do la penrong asara la asong atum do there are so many different organizations in a society so involving those mane organizations NGOs atau pan kaduwe pangrum pen cingbai cingsai pen koson si laso tomon nan no ke chegi ma ke pa meji ma society lo tomon to ke ban apa halai si cingbai nangi laso ka cingbai ji kali no is blaming ruling parties laso mo pen pulumati society isi apan ke pa meji apan bangke not only ruling party not only opposition party but social organizations atum han student organizations atum han hal kaddo ko ifadel pangrum si
tingbai tingsai si tuara kemi rinang ko hala masula responsibility bangke lagi ruling party ba mani congress ba APSLC ba mani congress atune so and to totally all each and everyone all citizens laso responsibility bangko laso lasi lahai matha pakasi ranli ninjine ya por lasi mopanen deploy it's very unfortunate ningu mele so na inut senior IS retired unit person ninje bangke chokche atuar sirineng koson si kepami kuma ki chokche bangke they should punish lagi clear lah setelah la ke punish to lagi हम लोग के जिदम दे root causes पेपर मा रुपया किस लासों के चिपलांग सलाह काटू कभी का रिसर्च या फंड बका कचिंग की कचिंग माय बस लगे अक्टूबर के ये थे लोग से ये पर बंगे लांस निकली ये तो